Oh,
We are in the presence of the Lord. Amen. We are before His throne. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. And I beheld that I heard the voice of man
interceding on our behalf. You are at the right hand of the Father. Thank you because of you, Jesus. We enter boldly into the presence of God. And we declare today, through the blood of Jesus, we are in the presence of God. There's an open heaven in this place. There's an open portal. Hallelujah. There's a portal to heaven that is open before us, oh God. Hallelujah. The word of God declares that the eyes of the Lord are upon the righteous, and your ears are attentive to our prayers today, oh God. And we believe. Hallelujah. Father, we commit the service into your hands. In Jesus' mighty name. We commit everything from the very beginning right throughout the service today. We invite you, Father, God, Jesus, be present in our midst today. We are your people. We have been purchased with the blood, the precious blood of Jesus. We have been blessed with the gift of the Holy Spirit. Collectively, we are the temple of God. Jesus. We thank you for that privilege of God. Your word declares in Ephesians 2:6 that we have been made alive and we have been raised together with Jesus. We are seated with Jesus in heavenly places. And we affirm today, oh God. We thank you for those that are listening in today, Jesus. Through the live stream ministry of your church. We pray for your blessing to be with them, oh God. We pray for the anointing, oh God, to bless them, oh God, wherever they are listening. Father, right now in Jesus' name, you are the master of distance, oh God. You can bless anybody if he is open to you. Amen. Father God, we want to thank you. Commit everything to you in your good hands, oh God. We ask for the anointing. We ask for the blessing. We ask for the presence. We ask for the move of the Holy Spirit. We declare today manifestation of the gift of the Spirit in our midst, oh God. Thank you for your people that are here listening out, coming in, oh God. That you prepare their hearts and their minds as we come together in unity. Come and worship, come and praise you. We commit everything into your hands, oh God. We pray in no other name but in the name of Jesus, our Lord and our Savior. And everybody said amen. 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 The children is surrounded to run me in the presence of the Lord. Mamma to Nelua, Kakuni Maleaki, Black and a close, Kobe can the color, the Trek and the color, the two, but he cannot. And a lot of what do we can Italy Serena? Now you can know Italy Serena, and the Trek and we can on the Sonica. What about we are telling me can know the Kotomakina? And not the Katini, and not the Mandrali, and no longer coming to the altar. I invite everybody. Coming to the altar, coming to the presence. This is the altar of God where we can come and meet with our God because He is here. To that one day, I will read the road to mine. This is a wonderful opportunity. Hallelujah. In this place of worship, we are in the presence. Come to the come and stand at the altar. Come on, put together, worship, and sing this song to the Lord. I'm mighty, oh, yeah.
Those that are listening through the live stream, touch. I declare the touch of God, the fresh touch. Touch, be touched by the Holy Spirit. Through me, just confess that you are God's friend. I am God's friend. Jesus, you are my friend. Hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah, Muslim law. Medicine Taliban. Glory. Hallelujah, never come out of number one motor. Hallelujah, according to your faith. Bless your name. Hallelujah. Oh, hallelujah. Be done unto you according to your faith. Jesus. Hallelujah. 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 Trouble in my mikalo. Turana chisu ne mami bambola ke mami tada ke tale bu ke muni. Ena kabini sini ku na le ba ro te ke muni.
Kemami baba ni binatana no ni serau ni sati bote. Na wale no ni langai ni sati bote. Na wale turano ni kiyaro ni saya maratigo turano ni sila. Kau nak kemami lalu kita baru tali nak keluar. Ini kami di sini kau nak keluar. Meletakkan kau nak beri bosan dia lah. Kau ni nanti tali bikin mami ni kemami lalu kita ni. Ini kami di sini kau nak keluar. Na boleh unu mani mai waktu yang mata kemami. Na boleh unu mani sakti koti. Na boleh unu mani bosan dia ruasnya toleran. Kau ni sakti kau nak kemami mari wana kami di sini kau. Kau nak kemami balik sini kita bikin ni nak lain apa roh nak kami di sini kau nak keluar. Na boleh unu mani bisa kami cuma nak keluar. Na boleh unu mani zaga mana. Na boleh unu mani zaga kado. Na boleh turun unu mani bosnya lah. Kau ni dia tu nak bikin mami. Kau ni kau yang undina. Sabang tu ni bisa unu mani Roma. Sani bisa unu bikal lebu kau ni satu malam tu kini mami mula. Ena kami di sini kau nak keluar. Kau mana kami lebih kami ni bando tali nak keluar. Ena kami di sini kau ni satu donu. Bebal swinga bikin mani. Lebih turun ena kami di sini kau. Era Tamani turana lebuni na kami sini kuah. Sini kana ngane kabara sota mana kalo. Rende kabara lagu rumah na sini kuah. Kami koni kila turana. Koni kila ni mami bana na rumah goreng dalek mami. Kami kete kete baik mami. Koni kila mana unda. Lebih kau mami sota ba. Ia ke mami sakali wa turana. Ela muni mbona kalo. Ena sini le sini kuah. Koni lebih sota bi yang dua. Berna lagu rumah rende. Berna lagu rumah Turana namni bosan ni ala ko indo Ramadan turana nani mami tali ni kema mdo tagini kemni eno bata tuni mono ko na ko na wale turana ni sori masu na wale una kera satan do lo malai ko na sasu so ka mai ko ni tarai kema ni ando do na kama na vinga ngana to do ko na vi mosa to ni to do ko na vi ni to do ko tu ni kema turana ena kama ni sini ko kama sapa bi na vinga ta be kani na wale sori masu na wale wana tale bikemani na wale turana bila mana nina wale sina bekemni na dele na kawo satani dunia kama ko satani dunia kama na buta na betinga na zamani nina kama shikwa kama kama ni wale satani bikemni turana dele oh na ba mole mole me no mo nichia hikarabo shida Sandono me no diga no hay nada. Sandono me va a querer estar en la avenida como ni se encuentra. Se ni vale de ver na sar chama na live stream tu na kabri ko ko. Kama mina no mira ta na tu na kabri ko. Me ko la odo mo chuna nende. Me ko to me ma ki tu na. Tu na no ni boss ni na ni ma we ni ko ni kuta. Ko ni ki am sa va mo le ki na ni ko ko. Na wale no wa wa ta na. Na wale no ra ka ki no me kalvare. Era un quick man turana, come te vama. Me mi vamo lai turana, no kuni na ko. Na valeu turana, non ni satana tu. Na valeu non ni samara ga na chura ka ni. Na valeu si chura be kemi na be. Oh, come na valeu si na be kemi na lai. Vando tale ro tu na lo be na ko na sikri si ko. Era ko to mana non rimando ale non ricatile. Era mai da morale si kemi. Da be kana ko dia ba ko te kemi. Kama mimi babu na kale shule kini na kwa na wale wanakina sawa tawane na kobati na wale wanakina sawa tawane na tana ko na wale sima weke mani na bebe na ko na kama shule kwa tuwa na wali songoni eti mateke dora ko me maro kito ba na ko kama saka mbora lesta weke mani na yale babu ni binaka na meka toga na ba dori me wale sima weke mani na bebe kama maso na sarna tani na mga chisu kai bulan dinan dodoma. Hallelujah. Dan sebutale yang ibna boleh sarna soika. Hallelujah. Boleh budaya undina. Amen. Keluena. Besutami na keluena. Iba keluena taki na keluena. Bayar kaci, bayar romana tigo. Weekend di desa. Bayar orang tigo wa. And our grab selain yang kami turun, what is before us is the communion. So we will observe the communion, we will partake of the communion. Yes.
Acho we can share. Before us, we have the Lord's table. And we are all invited to partake from the Lord's table. Nobody is excluded. We are all in. But we need to be cautious about partaking from here. So I will read to us a few verses from Bible, 1 Corinthians chapter 11. This is Ephesian translation. Yo kwesa kania na manrai ni turana. Kangunu mai na nono mbilo. Ena ibalabala senga ni bito kai. Sa ibalabala da koya. Na buliano ni turana. Kina nono mbra. Kebaka itu ay bakitami senga ni toka. You commit a sin against the body and against the blood. Jerusalem ngol ko moni tui ni kemi ni kina na tamata ya tua bere ni okania na mandrai ka munu mai na bilongo
bilo maya. Kaya kaya sa sena ni kila tamata ni bali ni ako ni turanga. Ina nauna era karam rai tiuki na munu mani bilo. Era sa kau tamai na avira. Vila wai ni rubi. Ina nauna era sa kana ke tiuki na. Ina to sa mulu sai kwaya ya. Na pura era sa bolo tapi mati kina ile fuga mikini. Kana mati sarkine so. Kaya anda dikit kata mamina kamanda ilu, anda sena kini niluai menangururi mai wa tura. Tepel ni tura mengo it's meant for a blessing to us. Dan kani bali. Ya karena telenga di tepel telenga di vedu rubi iklo. Kaya ka oi bukan aku sena mendoka. Sena kelai bali. Indra kapan demikian. Sena kilawai ko ning bali ka suli kina na mona na turanga ena bukunda ena kawela ka kina ne multamu mena duit dikeni kena na ka mai kornida ena kaya ko mai kornida e fuga era mulmulum e soera matin dole let me remember so the Lord's table is meant for our blessing. But we must observe it, amen, with love and with dignity. And there are common sana, and the killer in Bali, they want to win and round, amen. Rango and Villa Lati, Rango and Cotton on the Baba, Rango and Marrican, Rango and Sosama, and Lemon and Dobre Sana, and Namukuda, Rockin' Weekend and Mula, Tamu de la Cabicine. A crema de la Zuxo and the Nine and Dormasu, Tomina. Waktu saya kena cium tahu tu kan mata itu rata. Kalau ya waktu saya kemudian dikini kemudian kamu baru lagi na moso mo. Toro mimi because if you commit a sin against God and against the body. Osa, nakabacuma na nung halo ni kami sin tayo kan baru kami waktu saya kental mata itu. Hallelujah. Turang ati mami, kung ano yung nakataka ng ulan niya, kaya usap ni may mata ng dala na may kaliwal ni mami ko. Nawaliw na may sirek, nawaliw na rata, ang tabi ng dala na maya, mami sa may sirek kina, mami sa mga binibina ng tanga na klong, na nomuni may buliki mami, mami sa sino katabiki mami sa ni mami, o isa ni mami na klong. Nisani mami klo, nisani mami buni kokoa, nisani mami buni danda. Napakali besar na may sorok pagi wayan na klo. Mami sendra di muli dapat na klo na kanamay. Dami na nomoni drana derani wayan na balay ki mami. Derani ki mami seregi kina na klo, ki mami buni, ki mami nomoni. Mami waktu sana ni mami malulung. Mami waktu sana ni mami bulan druk. Nomoni ko sa kaya na klo kabali sa waktu sana. Nonda ibala bala ka, mani saya ludina, mani yalo dono, mani bakola ni mami bala bala ka, mani kay vasaw sa mati kay mami na bika kaya na sa sinodon. Turangan ng dila no mani bosaya kay mami tuki na matari ko. Mami baka dito kay mami nararaman no mani bosaya. Bato kay muni tu mami kay muni na besareki. Mami senda ni sereki mami bati kay mami. Kay muni doon ni mami kilo. Mami baka binuna ni mami ngarabi kay muni. Dola kalau boleh, dola kalau kau kawa. Kalau wani sahabat, dina te kemuni, mai liu mela bati ko mai singa ni koa. Imam sahabat dina tak kimna na kalau. Mami tahu bakat tu saja na kalau di wani sane mami ko. Naba lem sana besre, naba lem sana mende na singa lem ni koa. Turangan ni buki ke mami. Ni bukan ni mami bakan na ni mami bakasam. Naloi ke mami na kalau. Nabi naga era sama-sama matamuni baka tahu ni kiki mami na single ni kuwa na bulan mo ni boss kaya nakakatalang bimbi ni baka kami kami na bayad ako ni single ni kuwa na magay masi na daw ni single ni mami tura manisa ni mami baka bulan din ay ko Besok lagi juga ada baik makin ada. Itu orang. Itu sesuatu juga.
We do this in remembrance of him. Kene karua na onoi ko. Kana kina ngulu kina. You saw you are making a declaration or you are proclaiming the Lord's death until he returns. There are two things that we declare. One, we declare which is the fact, which is the truth to the Telequia and the list of Telemai. Those are the declarations that we will make when we partake. Because we are doing this in remember. He himself. He was alone on the cross. He himself bore our sins. But all our sins, he bore them in his body on the cross. Amen. So that we might die to sins.
Osama hindi takachukin na nung tamat-tamakawa sama tingin na yung mga. Even tamat-tamaw sa nagol mo, bulo mo. So that we might die to sins and live for righteousness. Tamat-tayo ni bulo na sama-sama. Hallelujah. Segwala ito by His wounds, you have been healed. By His wounds. Amen. Na healing ko ano na wala siyo kada na tayo kani ang wato ano the bodily healing, na healing of our mind, healing in every sense of the word. I was declared that we give the healing. The healing. I declare that the healing of the mind, healing of their body. Then I decree and declare right now. Ang pangalan tayo na may mati kedera. Ang pangalan tayo na may mesu kedera. Ang sereka na may mga mulay. Kinema mo na makasama. Muna yung lawa. And muna zazaka. Kama yung tharo ng turama. Kalimari, hallelujah. Amen. Kami kedera tingin mo. But now you have returned to the shepherd and overseer of your soul. Hallelujah. Kwa sa lesu. Wanu mo na ipakatawa. Na ipakatawa niya londa. Na ipakatawa ni namba bura. And then kami ni sininay. O kalikata marani nuwa. Hallelujah. O kana manunay. Munu manaway. Kapag minunatan na. Nakalo. Kinatura mo Jisu. And then kami sininay. Let's all partake. Hallelujah. Hallelujah. Kata pa minunakapuan na tura. Kanya naman ay. Munu na kanaway. Hallelujah. Ibakalaw ang tayo kata na tura. Father, we confess that we are saved in every sense. We are born again. We are children of God. We are sons and daughters of our heavenly Father, the Creator God. Hallelujah. Hallelujah. We are blessed with the Holy Spirit. We thank you for the Sama
sa pinakatanya na muli. Nakawali mo na po sota. Pinakawali mo turang na muli. Warawaki. Na muli mo ka mabota. Kiturangan na pukunin mo may balabota. Yung sama mo rin pinakatay. Yung muli yung dinday. Yung bali siya. Yung muli na lang na dinday. Roko pinatokay. Chisu. Na may turang. Na may bukambula. Di na doon. Kaya manintang sumutali kumuli chunga weekend ng bilo. Ang tu weekend doon na talisere mo na praise and worship. Kanda mo bin nakataka chunga turanga. Ya sabi kumuli man bilo.
kita apa yang di Dosara ada binaka ada tali ada tura hocis ada kita bagi kita bakal cumai bikin dina streaming cumai amen kita bagi juga ada binaka di tura hocis mami maro tar nomni siapa cumai na biau li wali da lotu pada cukina bikin dina siapa cumai biti no da ngani tukin cumera jono bali bola yo ini lagi jadi cumera yang bali min bola dosa kita bagi main ba mai suba mai na biti rama ena tale ni turang cisu dosa nule lagi mai Australia amen sister sisi kita bagi juga ena tale ni turang cisu boto ni tu sala mai serene amen biyo libu ngo ni kita bagi juga kina ena ndolo tu bina ngo kaga na bese buru ame libu ngo be kemina sema chunga mai eme mas mena bakal mat kemina turang tari kemina turang no za boni tu kina na lotu bina ka ongo rakina bese buru mai Europe England uno za na ni na sema kina ngari du chuna lotu ngo ni YouTube ni sa kinta bagi tunga ene ala tale ni turang chisu eme mas mena bakal mat kemina ba dem sa turang Omani wale ngor kinta bagi kina na turang ngor to kinta bagi na president worship kama na bel process Ngona binakai, yo sawo te ngona binakai, wetu mtanga nila, amen. Praise God. Lagi nasi ni bulan ni bikin tu kau bulan tu ke, amen. Sunya, haleluya. Praise God. Nenda sana, kami kangen kali bagi. Tai na mga bilhin na kapag Huberto na ikan deke. Mga problema dito Kalau mo Huberto na hindi baka. Praise God. Sila hindi baka soy tuntunin. Amen. Mga sa okay deke sa mga bilhin na tayo na muli siya hindi baka ito na mo. Mo din maro tataw ko Sara. Lalo na kanin nabi. Amen. Kung mo ni we go bless in the park. Ano mo ni kakana naka. Tahu tu sudah nonton tu binaka. Ini kan di soal mulu melu itu tu tahu. Sana mau balik itu nggak soal mulu bayar dari saat dia kan tu ada sama kerja kanan bunga tanah. So itu dia suka sama kanan so itu bisa saling kau yang asal dia satu hal. Anyway, haleluya, praise God. Bagi nama kita tu saya berdoa untuk malam terakhir. Nama Tuhan. Kami kan kita nabi kita kali kuri, ananda lotu ni mission, ananda lo singa tamu nama kusitu buat itu kita ananda lotu ni mission, naroni sifar ele muri, namun kalau kusitu buat itu nama mission sani, ananda lotu tu pasal lo sulit cuma yang lain, sekarang orang ni sulit bersama, orang sulit kira, apa kira na nanti celebration tu na anniversary tu na Filipino, right of the house, right of the world. Bagaimana celebration untuk attend anniversary na New Horizon? Untuk ini weekend na singa na bulan September. Sa tuhun cuma menomdo na sa cuma singa bulan bulan. So sa era itu kita na kasih dia pemain biti sa naitigo na nonto anniversary na para
karava na tura. Ana naki ikatoro sana. Amen. O tantunga lo tunga na itara indono no soli. Soli memeleta na tura no donyau. Sa lengo me viti sa lengo ngani sa kasi na sa kasi sa tunga sa so chini no na kamba sa ro na kanto. Amen. No chini no donyau na sina kuwa. San Francisco, avete le mano ondona, non c'è mano Roma, mano todo. Questo lo dia questa a Marcos Costume mai belata in tutte le tabe. In grande che tengono andando di au, che ne tantare sono. In caso tale, non ma sono na prima voce che lo viva anche c'è un quando non andiamo, non è dono soldi, ma dono di che la non che ci può qua. Amen. Praise the Lord. Nanaki, mula daw sa tuwan na natiwo sa kanamuni sa rolo tayo ay so. Naman naman so wala turan. Ito no que lo vio en Winchi, praise the Lord. Nama na nakin nanda kabe masulaki, nama ko mulai menayalo, tu mo pese bula. Praise the Lord. Bibo bula kaki me bra thori kabakina na to celebration and attend anniversary mai take na mo September ni mo na be na celebrate ko sa hakun de lo chipo ke ma be lo ma ba ka tai ba sa ko nga ya hallelujah ba ko na ko church ko sa na gai ko sa na ko na de chipo ni na me sa ko right ko me de linga la ti na no na amen ka ko to me lo to na sa ko to celebration sa ko na ni kana no ka sa me ni lo ke na kana so na menando kana tana me de celebrate ana kale tu ni chume na maro ni tuna tu ni chume na ka tu do la do le kana do la ko no ni me ba do le kana go and eat celebrate because the joy of the Lord is our strength and the sin in the Lord tu ma me de ba ko kota so mo na de kana we celebrate the joy ko lo we no ni no the kana ki maro he put in on the cocoa his power in fasting his power doing feasting and celebrating in the presence. Seven in the very fast and they walk on Sarah. Hallelujah. So no one in the Canada and the Mamma Sarah and the Malam Tanatura because the joy, the passage to make the team of Tombia. Give our one way in us to the Cana. The Cana and the Cana Mara. Amen. The joy of the Lord is our strength. Amen. There's power in celebration, there's power in fasting, there's power in the Holy Spirit, there's power in the name, there's power in the word, there's power in the blood. Amen. And then I'm going to start to special love and praise and worship. And I carry Praise the Lord. Blessed be the name. Hallelujah.
Amen. Hallelujah. The two one of the clo, the baro no one was the clo. Amen. Nuki mani na baro to my name and masu and baklo and tuki mani telangana turana. Do what you mani serum go. Amen. Berin the roma the was the clo in the kabini koa. Solid,
Hallelujah. We acknowledge His name, that He is our very own, the Most High God. His name is Elohim, the Creator God. His name is Adonai. He's the ruler. He's the master. He's the Lord. He's the owner. Jesus. He's the owner. The Lord Adonai. He's the owner. He's the owner of power. He's the owner of majesty. He's the owner of glory. Everything originate. Naposumona hapa. Mama nataka kusemesa. Hapana. Kama ni nani? Kama ni nani? He's the hammer of my head. Kama ni sauce. Hallelujah, it's a sauce. He's the owner. He's a sauce. That person was healed completely. There's power in the name. Come on. You want to come on the Lord. You want to Medhurumi kimuni na kauka wani todele tako maia. Medhurumi kimuni na kauka wani nona bosa. Medhurumi kimuni na kauka wani dana. Hallelujah. Medhurumi kimuni na kauka wani dana. You shall receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you shall be my witnesses in Jerusalem, Judea, Samaria, and unto the ends of the earth. Amen. That's the power that is in the Holy Spirit. The power, hallelujah, of the name. Power of resurrection. Ya and no mukokawa. Let me some little place in worship. I'm going to sound right down. I'm going to be making a tongue. I'm going to worship the way. Sa tato ko luto pa rin ko sa tato ko luto pa rin ko
to the power that is at work within us. To him be the glory. Amen. In the church and in Christ Jesus throughout all generations, forever and ever. Amen. Amen. The power that is at work within us. When we become the temple of the Holy Spirit, we have the Holy Spirit who abides in our spirit, who resides in us. That's the power of God. Transforming us. That's the power of resurrection. That's the power of God. Hallelujah. There's no turning back. There's no looking back. It is just forward march. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Okay, the bagi brother tawa kita tu mana sih dengan gua sebagai cuma apa? Praise the Lord. Gua nak apa nak kita sini gua. Usah kita bagi kita bawa tu buat tali nasi ini kau bawa sih nanti terangkas, bagi berhenti, bagi nama tu orang bawa terangkas. Usah kita bagi tertengah dan itu orang Yesus nasi ini dengan kau. Praise the Lord. Kalau di mana usah baru tu main dolar cikina, nama tali ini kau. Usah lalu tu main usah baru tu terus main dolar cikina, mau main wasya bikinan. Praise the Lord. Enam orang usah lalu cikina lalu, usah bukan di tengah tiba nak lalu, usah bunuh untuk urusan nggak usah mau cikina. Praise the Lord. Kami dah buat tanah naturang lagi terang kasi orang nawabu itu lagi. Tunjuk apa? Namanya terang ada tujuh Yesus. Praise the Lord. Hallelujah. Nakalo. Bina katok ay seri gibo. Mana besuki. Praise the Lord. Nak kami bina kanyen nai. Tulo tulo may bapa. Tulo may lagi sokosoklo. Tulo bina kata musere kira. Praise the Lord. Ausra ni kila rata may bos kira ko. Kila ngau ko. Praise the Lord. Nak kami bina kanyen nai. Nindara na lesson ko itu kuma namari ko wasi lima. Ono wili ko weekend na singani kuwa. O klani watu toro tiro do dunia usabe ngolo tranga ibiti. O wambo tene na bangka tranga kino ko spelo ko ibiti. Praise the Lord. Na libukan no motong mena bos ni kloni ngole wawo ke toki no ibiti. Praise the Lord. E namari ko wasi lima tine rosong kalima la songo kina tol songo ka ba. Yo no be wili ko mai na rosong kan dua. E ba to bona kino romo. Mark 5:21 to 34. And when Jesus was passed over again by ship to the other side, many people gathered to him, and he was nigh to the sea. And look, there comes one of the rulers of the synagogue, Jairus by name, and when he saw him, he fell at his feet and besought him greatly, saying, My little daughter lies at the point of death. I pray you, come and lay your hands on her, that she may be healed and she may live. And Jesus went with him, and many people followed him, thronged him, and a certain woman which had an issue of blood 12 years, and had suffered many things of many physicians, and had spent all that she had, and was nothing bettered, but rather she grew worse. When she had heard of Jesus, came in the press behind, and touched his garment. For she said, If I may touch but his clothes, I shall be whole. And straightway the fountain of her blood was dried up, and she felt in her body that she was healed of that plague. And Jesus, immediately knowing himself that virtue that gone out of him, turned him about the press and said, Who touched my clothes? And his disciples said to him, You see the multitude thronging you, and say you, Who touched me? And he looked around about to see her that had done this thing. But the women, fearing and trembling, knowing what was done in her, came and fell down before him and told him all the truth. And he said to her, Daughter, your faith has made you whole.
Go in peace and be whole of your plague. Hallelujah. Turanga kim sawa mani mina kabe kimuni. Kim sarang wadon mani boss and indai. Waro turanga me kimi rongo ka mai kimuni. Ibakan dia uji me kimami na mani boss. Ndi boss me kimami na klo. Kim sawa rongo mani tomata mani bossa. E kanim bula be kimami. Ilo turanga me kimi lo be kimami kine. Tuki. Me tukile kina na beka endondol me tukla. Mina wale me kanim bi babu lidi be kimami. Ye kina na be bakan dondol utaki be na lo be muni. Be kimami bakan soko lotu. Ene kami mina kanyete. Mero kobi langiti me boss mina katakina na muni. Jisu ne me turanga. Ne me bakan bulan tene tontonga. Hallelujah. Jesus wants to set us free. Praise the Lord. Na mwana turongo Jisu. Kona yada kokoa. Na yada kwa sama ngani semolum. Ebe seriki ketaru mene besu ketana. Praise the Lord. Ni kwa sani mego. Ego sani lingna ego na besu kwa chungori. Praise the Lord. Kako talere na movi se matau. Kako ni regiliu. Regili kwa. Ene kami bila kadende. Tulitu kwa kwa nasi kadende. Na uluta kwa mewa sami kenda. O Jisu. Ebe serre kana no mumbulo. Mene besu ketana. Praise the Lord. When we see this story, Jesus was going to Jairus, one of the chief of the synagogue. And he was begging the Lord Jesus Christ to go with him to his house to heal his daughter who is about to die. On their way to Jairus' house, there was a lady who was hungry, who was desperate, who was looking for an answer to her problems. Praise the Lord. Eba sarga kine dinda okenda. Na tamata karani klo. Enda zurumai, enda zuriani. Enda zolozole. Ela mona ibese bisugi kenda. Eba sarga kine na maramungo. Enda na mwana tukana kwa. Turangir mara katabili na wasini mwango. She went to fish seasons after fish seasons. Praise the Lord. Eba kya baka mbeka tumibiti. Sang mwale mbeka ndora polo mwale mbeka ndora tango wale mbeka ndora irai. Praise the Lord. Praise the Lord. He used all that she had going to the fish seasons. Praise the Lord. Desperate situation. Anything goes. He was at a dead end. Praise the Lord. So we can say you are at a dead end. Praise the Lord. You are looking for answers. You are looking for solutions to your problem. I'm telling you that Jesus is the solution to your problem. Praise the Lord. There's no other name. He was going, heading for Jairus, but there was somebody looking for him, waiting for him to help him, and that is the lady with the blood sickness in the cabin. Imagine you were in this sickness for 12 years. Praise the Lord. Hallelujah. Day in and day out, you wake up with this smell. Hallelujah. Praise the Lord. She had to go through those stuff for 12 years. Praise the Lord. The great physician, she made a decision in her heart and in her mind that once she will touch
the hem of his garment, she shall be made whole. There's nothing big for God. Nothing is impossible with Jesus. Praise the Lord. Nakalo, erawata. Ene kami mina ni sirikuwa. Nidara turangin mo naman uno ni soro. Wasetin kalima roso mo kamitu na roso kalima kena roso kamitu. Tuna tuna kalo mawasa ni Israeli. Katuna ni meradula sona wai. Sona wata litali. Meukuza mutagi ni tutu ni no resulu. Kami dula bata. Kena wata litali na wakara karawa. Moni kita mango. Ene beita mata kena nga. Me wata litali ngo. Menendau pangan numi kia moni. Ene ngono kia ngoni rela kina. Moni numa na pangan lo kia nga icho. Claro, tu não na rema o escama, tu não vai para na cona, é tu que não taça não tu não vai mandar ter tu, na mão que não vai lá, é tu não vai tu na clube vocês, na bem agora que não nem aqui na, nem para não muito, não me vem lá aqui chapa. Praise the Lord, na para não muito na commandment, se sulle o qua que moni muri ende dai, moni se agora vai moni rumada, moni tem ro aqui na, moni capo aqui nem moria, na nada no moni. Kena mata muni. Nabi mana kita orang lagi nak tutu disulah, dah hemang sekali. Dia kata, kalau macam kita, ni bola ni kau. Praise the Lord. Dia kata, apa ni nama tu kita? Ni kalau ni biar lalaki. Praise the Lord. Kau tu nak kau minta pengatur nabi kaya. Engan ramai minta kami turun ke berama. Mereka minta pengatur nabi kaya, makan Allah muni kalau. Enak kami minta kajian. Nawat ni tadi, nak kau nabi kau muni. Muni tak kau menunggu ibu kan roh kita. Muni sama kina. Buana no Nicolau, e tu te moira, sei eu que chova, na no Nicolau. O acordo que eu me lembro não vou espita, meu nome Nicolau, o eu que chova, na no Nicolau. Claro, não estava tudo mas agora sai daqui no tudo sulé, sabe que sama tá tudo marabo. Ele coisa não pouco, vou dizer não você não vou, coisa não vou no Nicolau. Praise the Lord. Como buana no sosso pai. Ena ngono lenga kina, nuna kanya ni mikwa, ena rongo di umba kwa. Tunu bago, tunu lagi numeram. Ega ela som, nuna tara na tasa la, tunu lagi numeram. Na tu tunu sule tu kusarira. She had to go down on this. Praise the Lord. Ela ko som kwa, you need to humble yourself. Hallelujah. Ego mabama mo mutego. Ego masanga ni dona ka, nakalo ni dona ka. Ogana mo sanga na wata, nakalo na wata. Ela time ni na ndai. Na mona ya abala kina na. Praise the Lord. Não vou levar o controle. É que tu abate aí, ao ver tu não vai entender. Mulher lá vai mandar abate aí. Vai botar mandar na cão. Não vai levar. Então ele vem morrer para camburi. Eu vou botar tu na câmera da câmera. Chega tá lindo essa câmera. Lá se não usa sabe como vai murmur. Cadê o câmera na cão? Essa tu aqui. Poder matar. Chinsuga. Aleluia. Lama ngala mo dulu mendentai. Ao ver tu não vai mendentai. Nikalo é Praise the Lord. So we get the was on the vital not about an automati. So many bullet and automati. To live in the night. Molebi Chisu. O Pana Malia Mate. Praise the Lord. I'm telling you that God is able to do exceedingly abundantly more than we can ask or even think of. Hallelujah. Kalau kita nak cek kami mudi. Aku sih berkira nak tahu tu lebih baik. Kamu tu lebih. O Chisu berkata. Praise the Lord. Baby cancer. Praise the Lord. Itu bukan kerja awal itu mati. Praise the Lord. Masa belum kalau. Hallelujah. Nak kalau erawata. Nak kerja orang Yesus. Erawata ini. Hallelujah. Nak tu beri nangori. Mati sumber. Yesus erawata. Hallelujah. Bebukai kerja begini nak kalau. Enak kami nak kerja ini. Iku mau malu muti iku. Praise the Lord. Iku buat kalau turun. Aku kelan yang kemu ni erawata. Praise the Lord. Jangan nunggu kokoa. Jangan kau tukiana. Jangan bunuh ele lemo ni numa mukila. Na kau kila ni kamu ni bunuh ele ni bunuh. Hallelujah. Kamu ni turang ni turanga. Kamu ni kau ni kau kedenga. Kamu ni kau ni bosanga bunuh ni bunuh. Hallelujah. Hallelujah. Through God, if only I can touch the hem of his garment. Praise the Lord. What are we going to do? Do you want to touch the hem of his garment? You better not do it. Praise the Lord. You need to have faith. Praise the Lord.
Itu yang bukan ampunan ni bukan bau tanah kelu. Tuh tengah apa masih tu? Kita bakal suara masih tu bukan bau. Itu tuh nama dulu pun betul nak kira nau. Praise the Lord. Kali sakai bau bau, sakai kokor bau. Obe tuh lebih kan ni. Nak kalau nak bakal lokal ada bukan bau tu kuah. Enak kami bina kan ni tak. Without wavering. Praise the Lord. Sangat tali lomba bukan bau tu. Itu sama bau tu sangat. Sangat tali bau ni lebih doktor miniti. So doctor no. Itu sama bau tu ngau doctor Jesus. Praise the Lord. Tomi mata da mga dendai. Au tu lebih kan kuah. Kaya satu kuno muli wani sengarawa. Coba cari. Nakaloi. Tomi lebih membulai dendai. Praise the Lord. Era waktu kami membulai ko. Enak kami bilang sini ko. Baka sampai tiko. Waktu penang mula sahabat tino kami boleh terang tutup sudah. Sana batu ko. Yes, I know my Redeemer lives. Hallelujah. Aku mampu tu di kalongo. Kalau tak kemana. Aku kira tu di sentor, somai tengah sana tu mengoilu, tos somai iko. Karena somai tengah turun lelu, sana aku kami turun, balik tahu. Sakit aku nampulah sakit kau mailu. Abe tu lebih tendai, ya baru mengatakan orang betul saya. Abe tu lebih tendai, eko reni cisunga, fight dengan orang somai orang. Praise the Lord. Eko reni cisunga, mulai mikuat dengan ini kami bilang tendai. Hallelujah. Get out of my way. Let me through. I've got to touch him. He is my last and living hope. Praise the Lord. Jesus nanti living hope. Enak kami bilang tentang. Hallelujah. Pada nanti inu belum mula. Enak kami bilang sini kuah. Enak masih tu mereka kuah. Soalnya kesana mereka nanti kuah lagi ni boy. Praise the Lord. Enak sini bilang kuah. Sekali kawai tak kuah. Praise the Lord. Berapa lagi? Pati mereka tu lagi nama. Namun sesenap kami tu suami Jesus ni kena. Atau beli kau yang mana temata. Tu nama Jesus dalam mita. Lima boleh mita. Haleluya. Lima mana kaya. Lima mana muka lama Jesus. Lima mana kaya. Lima mana mata kaya. Lima mana wali lama. Ada kami bina kaya lagi. Betul betul sini gua. Kebakaran kita kawat Jesus mana. Jesus mana saya tutup mata tuan ini. Haleluya. Apa ngati kumari. Atau rati sekau. Saya tanya ni mata mengendai. Saya mesti telingamu. Saya mesti ulumu. Saya tanya ulumu. Nak kalau orang mata. Praise the Lord. Debu keken tahu kini nak kalau. Enak kami bina di sini kuah. Hallelujah. Praise the Lord. Entara itu tengah turun berapa? Ini dua satu bikuan nama mati gua turun berapa? Turun berapa lagi? Maka tinggi is isolated. Praise the Lord. She is isolated. Esok ni buat terai mai mulu yang bertiga tempat kena. Hallelujah. Ebra tinggi tak boleh terima dia. They were classed as unclean. They were uncleansed. Praise the Lord. Saya cakap bina ni kuah. Era sangat sama-sama. Era tahu sama-sama. Era kami bina ni kuah. Tiga bulan lalu kutu. Wasa tiga lima. Terus semua kawal kita pasang kedua. Bawa sambil Israeli. Di bawah otak. Bulan ni sor wasa tiga lima. Bulan ni sor wasa tiga lima. Tidak rosong kelima. Kita rosong kebitu. Iya kita kasar turun rah. Entah merama. Kampung ibunga ni sa sangat kian tutur. Sangat kian ngolong tutur. Semeturi. Tiga ni sawat ni ngolong mati ni bula. Na singa kian ngasa turi kitu ko kina. Ena sangat sama-sama ko kuya. Praise the Lord. Satu ni ko. Kita kasar turun rah malam tu ko kuya. Kuya sa sangat sama-sama. Praise the Lord. Kita balakwan na tumbengan ng bil ni koro. Ena tumbengan tigi-tigi. Turi ba mara muna dengan dambe kina. Kalin dambe kina. Betul na tahu sama-sama. Praise the Lord. Yang malah jangan itu wacina dalam asa. Tahu sama-sama. Praise the Lord. Yang nama rambo saya ni kau itaka kita kuah. Lalu kita mulai tahu kuah. Di sabi nak kata kuah metro bijisu. Haleluya. Kuah mata lagi ni kita tahu yang kita mesti kuah. Di saat tahu lagi kita kuah. Kita ni auto mau cek kau dike. Lepas sana lagi bijisu. Ramai dengan bola. Enak kami bina kerja ini. Haleluya. Yang mana mana sana nomor tu nggak mati bayang. Kensa mati suka. Tu terang mati ni hal. Praise the Lord. Kalau mati ni hal terang, enak kami bina ni kuat. Erawat terang aku Yesus. Haleluya. Boleh bola. Last of the flesh. Daw lewa, daw tengah ni. Yesus tengah kene wali. Karena tak nomor sahur tu ni batu mana. Lalu soal lebih kem ni. Oni sasanga tu mana ni koko, mana taruh kina. Abi ngan terang. Praise the Lord. Enak bos saya mata tamu ni open WhatsApp kem ni. Praise the Lord. Itu rumah ko. Itu rumah rasa. They got the last of the flesh.
come to be talk. Praise the Lord. I don't care if you sing up here or come and preach here. Kano tu na katulong na tu. Sanduka na sanduka. Say wala. Hallelujah. Kakuri bang itora. Ena kami binada sini kuwa. O tisu turang marama. Kau nak kalau sama. Nama tu sabi kau ada kina. Nak kalau nggak ada bahasa sama tadi ko. Praise the Lord. Siapa kata orang kena ni? Kalau dia boleh mati tu. Wow. Sampai kena orang tokong. Kemana kena ni besar ni bola. Siapa lor lagi. Kena kilang boleh mulu. Bila kata kena kilang boleh jangan kau rusai. Hallelujah. Ena kami binada sini kuwa. O tisu sebagai tahu tu berdiri. And you hold on right. We come in the wrong. You may be listening there. God is asking for you to come. Have a relationship with Him. And I come in the city. Nakala me sutamiko. Nakala me mamulaiko. Nakala wants to set you free. Hallelujah. Hallelujah. Kaya daru gina nakalo. And I come in kuwa. O sa ni bosa mingo. Bosa kaya sa kami kaya. Praise the Lord. Sa nito ang kami kaya sa toto. Hallelujah. Kapag talaga i-set mo ako, set mo yan. Set mo ako, wabi ko. Ibabalik na kita sa thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Malatang lang. Emo sumap pa nilang manikanda. Hallelujah. Hallelujah. Maraming ko, turangin mo lang. Balik mo lang sabi ito sa gina. Dili ba ka? Kali ba ka? Kaya ito talaga turangin mo lang. Maraming ko. Dito buti minata na. Saan mo tayo nito na yan? Ito gina. Mere. So, Senimelia. Praise the Lord. Turun tu kamu, turun marama, turun marama. Entah lagi turun marama. Dua turun apa ni cuma betul Yesus ya. Oh dia datang. Cairo. Kamu di mana Cairo? Dan dua tengah pada turun apa itu tu ni sana, apa ni so? He was a ruler in the synagogue. Dan kamu di turun tempat terong, macam itu tempat she was nothing. Praise the Lord. As I say. Hallelujah. Dia turun marama, kau orang nanti turun marama. Nakai bangun mulu mesti kau kilo kau. Nengok lebih cisu. Nak kalau orang kaya dia boleh turun lebih kau cisu. My daughter, your faith. Hallelujah. Lalu bukan bawa sama mulai ko. Bukan lewa. Saya ni nombor dia kau ya. Lalu orang saya minta tarik cisu. Saya lagi nak nombor kena ya. Lalu minta kena ya. Asal minta kau melutana lah. Itu tahu nggak dulu kan ini. So bikin tu kalau betul lebih. Are you sure? Praise the Lord. Are you sure? Okay, kita tahu kita nak keluar di sini. Hallelujah. Kalau kalau mau bilang katakan orang kuasa. Hallelujah. Kita tahu kau memang kata orang kuasa rumah saja. Kau sini keluar orang bersama kita. Bawa boleh dikena. Bahkan tentu orang dikena. Berani itu tak. Berani itu tak mata Tuhan to be complete in doing all good works. Hallelujah. Lakukan kami nak. Praise the Lord. So you need to be ready. You need to be complete. Neto zaman mula. Neto kira nak kamera nak kata kaliku. Lalu malah soju ni lesu kali. Bos ini kalau ubang buat ini kita lagi. Om tengah usahabu terakhir usaha nak bos itu. Ini batu yang lebih mahal. Praise the Lord. Jadi kau mana bosan? Yang mungkin bawa bini bina tak. Yang boleh kata tinggi okey. Kalau lebih mahal tu. Praise the Lord. Awak kata tinggi okey. Nampak terang bos ini kalau. Eklah apa yang nak kumpul. Praise the Lord. Orang tu nak bos ini kalau nama so. Anda complete. Sini kita mesti complete. So we try. Masih ni terang kumpul nama bos ini kalau. Anda perangan. Enak kami bina di sini kuat. We need to renew our mind. Praise the Lord. Kebagai teman-teman tu ngaruh dah. Hallelujah. Ibu teman-teman tu ngaruh dah. Ibu mau bos ini terang bos nama naulu mana bos ini kalau. Praise the Lord. Ibu teman-teman tu lasu. Ibu teman-teman tu tak kasih. Ibu mau bos ini terang kumpul nama bos ini. Praise the Lord. Nakati na ngala umay. Ibu nak pilih na ngala. Pala terang bos ini kalau. Kau kuah nata. Mudra sila mamatirua. Praise the Lord. Ini mana kaya bos kaki na bos itu. Kerana tak mana tema gino mana terus Yesus. Praise the Lord. Bagi setan. Dalam terus Yesus. Kau tu mau satu kuno yang pertama. Satu rumah. Keluar. Di sablai. Bos ini kalau. Dalam itu menusuk. Hallelujah. Batas saya kalau mana bos ini. Wala bos ini kalau mau menusuk. Menusuk mana bos mata-mata. Praise the Lord. Bibuknya kita rokin na keluar. Nama nama kau turun yang berama. Turun ramlah. Bos ini kalau mati lah mati. Saya dikira nama mati dah batin gori bego. Praise the Lord. Kamu tu bego cisungo. Rawat lagi. Hallelujah. Rawat aku yang selagi kau mana besar mati kena.
Praise the Lord. Mana bondage kita nga. Praise the Lord. So we can go. Adiktan na kana. The drugs. Puno ang karpi. Praise the Lord. Nalawa sa tangale. So nung tumatol ko na lang ng kasino. Sa tamatang ng kawas ng doon. O may tumulong bigay din tayo. O Jesus na katumayan mo ya. Praise the Lord. Rawa ka ba? Siya nga nirawa ni siya. Yang nirawa. Hallelujah. Si bata ka to tim ni bau. Sabar ko mulai tumukalong ng tim ni bau. Bau kaya rawa siya nga. Siya nga marawa. Hallelujah. Bigyan ito, harawa. Kalau harawata. Siya nga nawa ito. Siya nga nawa yaw. Nakalaw harawata. Praise the Lord. Hallelujah. So bigyan ito sa aking ito may natumati. Sa mong kita kaya mo ito sa ako. Sa simbat na lang ito mo narin yung taga. Hallelujah. O Jesu harawata. Wala Jesu. Kako di mo na county. Kako di mo na paisa. Wala mo na paisa level. The counselor. Nanatakaw na kami na kanita. Hallelujah. May bukay kita rukin na naklo. And then kami na kanisa kuha. Hallelujah. Marambo. She was bleeding. Hallelujah. So you might be divorced. Right at the verge of divorce. Hallelujah. O basta tira bigay din tayo. So baka bigyan mo ni sana nung matiko. Nasaka ako na may lotu. Nakako na garaman na klaw. May bito na matina. Nakakita matina ito. O may tuloy bigay din tayo. Jisu, may nakatoka. Matakos ka na. Hallelujah. He will restore what the enemy has done. He will never be defeated. Jesus is alive. Hallelujah. Praise the Lord. Ini bang nabunuhay sila fix tayo ng drugs. Hallelujah. Sa ato mo sunti ko sila medalo ni mati. Sa akin mo sunti nga pa kukuha. Hallelujah. Sa kanila naman na bunuhay. Namukama ka ni Loya. Praise the Lord. Ini kami minana sila kuha. Sa ato mo Loya. Oh, sa sila pa ni Rawa. Lalu sa ato mo nukulan ni sila Rawa. Lalu karo. Praise the Lord. Sa ato mo naman ko na sa inyo Rawa. I don't trust the word. I trust in my God. Hallelujah. Kaya mga sa tulog ka ng Amerika, sa Rawa. Sa tulog ng Jesu. So yan ang permanent party. Ay sa solid. Pwede Rawa. O ba siya mga modo na kalo. Ano na lang malagi. Ano na mura-mura. O kala yung mundo-mundo nilawa. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. You may be saying something is wrong with me. People don't like me. Hallelujah. Praise the Lord. Ito mo sa mga boss ang ipatalya. Hallelujah. Hallelujah. You cannot fix it. I cannot fix it. But God can fix that. Nang ano sabi ko kanibita kaya kinakalo. Yan ang matagal ng enemy. This is my God. Susunod na ko. Susunod na ko. Ilan ka naman ang sabi ko. This is my God. Ano pinakatin mo mo lang ang ko. Hallelujah. Your enemies will run to you. Hallelujah. May bukay kaya tarukin na nakalo. And then kami minarsin ko. Bakla nakalo ko. Matambok matangay. Praise the Lord. Para matangay rongo. Hallelujah. Wa malay ang duri. And then kami minarsin ko. Tiya wala matangay. Sotang. Hallelujah. Saring kalau lew na kalau. Hallelujah. Ito buti matangay na yata. And roll a table. Hallelujah. Ito buti matangay na yata. E alokin na bola. O tuloy bikin mo ni. O super nga nito rumah. O sa atong siya. O sa buta ito nga na Jesus. Jesus, 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 hallelujah. When she touched him, she was immediately made whole. Hallelujah. Lapas at kung nabunay, hausin ko kita. Ito nga ko na nisin ko. Hindi na sinamula. Kaya baka ko na pangambauta. Nakalo, na mga doon nakamatangay na kamo na marami. Praise the Lord. Na marami, bilir ka po na bindende kita. Obstacles kede, bilir ka po. Ramanet ko na tamata, na doon sila nga na, may magkantala na tulad din tayo. Kwasang wala ba ito nga? Na wala ito na Jesus. Hallelujah. Wala mi ko, ibilir ito ka na naman tamang din tayo. Are you in your comfort zone? Sa maleka tumiyo ng bulo. O ito yung lugasan maleka. Praise the Lord. Para na tayo kino Jesu. Sa alam tayo na kamakawa. Rela sa alam mo na kakilala. Praise the Lord. Emo sana reki. Ang tumo sa nagtatumong tumat. Na wala sa tayo Jesu gira. Hallelujah. I'm here Jesus.
Hallelujah. One touch. Kita tunggu one stop shop. Si one stop shop. Dan sini ni Kongo one touch. Donga. Mana terangan mana turun Yesus. Asa ya Tuhan. Praise the Lord. Saya terangkan. Turun. Mau pulang mana betul. Saya telah wani mati kya. Kau nak apa betul nggak saya tercerai. Kau mana libu-libu bunyi kau. Haleluya. Nama terakhir nama turun Yesus. Nama Yesus. Masa terayau. Bagi lakukan dulu kau. Karena tak boleh bertemu terhawa abu gitu sih. Jadi tengah. Lepas itu mata terbarong. Haleluya. Kila nama Yesus. Kila apa kau yang mau. Kau yang lu tinggi kau ya. Nama yang tu tu macam mana tu memori. Pada tu mau mau. Itu tu boleh kau. Lepas kalau mau mau. Sama macam tu seperti. Turama, ramah sama. Lepas itu mata terhawa kau. Oh Yesus kila. Kila apa nak tertarama ini mau mau. Kila mau kau yang lu ini berbuat. Dia boleh kau main turang ke mana? Dia tarik kau main dulu di rumah. Praise the Lord. Hallelujah. Jika kamu tengah usaha lintulan dia, dia kau tarik tempat turang merama. Dia tarik di satu mati. Hallelujah. Praise the Lord. Nanti apa? Saat ini tu kena lamu. Vitanya nak topi mati. Namu keluar mata. Hallelujah. One touch can set you free. Praise the Lord. Hallelujah. One touch is what it takes to change your life. Praise the Lord. Kaku ni lulus tadi betul ini Allah. Ini kami nak ini. Hallelujah. Kalau kau tinggal di kota addiction, that means to go. Praise the Lord. Boleh diberkati dengan informasi. That means to go. Praise the Lord. Bos ini musuh tahu. Bukan anak ini elon tahu. Nonton rumah kasam. Mesam-sama ini sakal usam-sama. Itu kenapa dia? Hallelujah. 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 One touch can deliver you from your drugs, sexual addiction, from anger, from rejection. Kerana tahu bulan tunggu Amerika. Usah buat tu kena dua. Ia turun ke mana tunggu. So masalah tam terus. Sama kat orang bisu suatu betul kena bisu orang bisu elok kita. Praise the Lord. That's reality, bro. Hallelujah. Hallelujah. Kandina. Sendiri buntak. There needs to be a rest. Praise the Lord. Hallelujah. Marah na sama-sama. Hallelujah. Dosa kami dekat mo to sa Yesu. To sa kami kamay marah na sama-sama. Hallelujah. Just one touch from the Master. Hallelujah. Tulong dami ko tuwa sa muli. Ito lang ang matray Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Ito matray Yesu. Kaya kami binagayintay. Hallelujah. Kaya ko lang tamad ito mati niloto nga. Hallelujah. Kaya ito mong kasang matatoson tabaya. Hallelujah. Lebuke kita rutin na closing turun ko weekend. O turun so biko ana kay Romalo may muli. Hallelujah. Santo turun metaro ni tayo. Hallelujah. Lebuke kita rutin na klo. Ene kay bimina ni singa ni kuha. Hallelujah. Spirit of poverty, spirit of lack, na klo rawata. Praise the Lord. Hallelujah. Sa tunga sawaray tunga. Kita mo na ni klo. Hallelujah. Tubi kwa nasilipa na kola nono na pulmo ka udur na biuli malwa. Hallelujah. Zaka ena vivi kwa mena zaka. Praise the Lord. Zaka ena tumiru na banga hizi batala. Yuko na bibi na katala. Praise the Lord. Palatara ngaba? Palati ko mole bichi sunju. Hallelujah. Mata mo re tunga bichi su. Ena kami binaka ni sina dindai. Yuko mo kanyani. Touch me Lord. Itarayo tanama. Hallelujah. Eleka bibina ni singa dentari. So we can go to Sartuma when emergency room. I arasar kana kuno tuki na eleka bibina dentari. Hallelujah. So rakai golo through mo tuki dentari. Sa bola Sartuma na the way na take. Praise the Lord. So na this season no sa. Saka mo makasa. Sa mande ta tulo mo tulo mo na close ta ko sa dentari. Hallelujah. Praise the Lord. Ego mo bisulta kana mo bula, bisulta kana mo rai, mo lebi Yesu. Ele kami bina ni sini dai. Kila na tabla mana kila na rabi thumu tu kina na rabu tu semi Yesu tu kaya. E kila bina tu Yesu. Kwa the push. Hallelujah. Kwa tamate toso tu kaya ni ba bote na kala. Praise the Lord. Wa bote na bunye lu.
Sanga ni kanga merai mai no lau mai tango. Praise the Lord. No lau mai tango. No sa turi tumba. It's a new person. Praise the Lord. Sanga no lau mai ke. Praise the Lord. Gole sutaki. Sanga bulu makau ngai darum bulu kila. Ene kabi bidane sanga dai. It could be your marriage. Praise the Lord. It could be your health, emotional state, spiritual life, your finances. Our Jesus is able. Praise the Lord. Nandoro kalau. Hallelujah. An emergency tumor. The doctor is in the house. Praise the Lord. Dr. Jesus is here today. Hallelujah. He's making a house call tonight. Hallelujah. Me traiko, me sataviko, me bombulaiko, and I can't even understand it. Hallelujah. He's not afraid of hard cases. Praise the Lord. Can't go sasana to know all the sort of because I do. No cars and then there's an visa with the living day. La clo, and be so down. Hallelujah. Praise the Lord. Doesn't matter how bad it is. It doesn't matter how long you've had it. He can handle it. Praise the Lord. Amara mungu etiri karona mbaki. Emosi tu tumene ngona. Namosia. Turanga keorama. Nakalongo esarawata. Osani kila nabidala mula. Nabidala singo sotaka tukina. Hallelujah. Tabaga samata na turanga tu mate. Mai pedi saita. 38 years. Dava tunga pala sini pula. Namona kumikina ngilo sinia pala tinawai. Saya sara tumana kwa singo ndia topanya. Terus awal lagi. 38 years. Namara mungu etiri karona mbaki. Oture bebe zendai. Etiri karona mbaki ya. Kuna tuma temori na karawata. Praise the Lord. Karawata. Ochisu erawata. When she met Jesus, she didn't have any more money. She was broke. She didn't have any friends. She was isolated. All she had was a living faith. Praise the Lord. Tumabi ko na bangota. Inuit ko ba nakalo. Na sila din tayo. Nakalo siya may tarong na may labo. Siya may tarong ko na may experience. Nandiyan ba ko a living faith. Na bangota. Ni Chisu. Ni bangulay ko. O Chisu. Ni siligi ko. Ni nagkaroon na ni siligi ko. Turanga. Kimusawa mo din nakabit mo. Nakabalik na naman ni Wasa. Salam boleh kimen kimen kimen. Nah boleh mana rapul lalu muni bosesen tu terwali. Ini boleh dor, nabi kasana. Orang ini kita ni boleh dor kimen detai. Turang nah boleh usar muni bos. Nah tak ada nabi boleh detai. Bos na lo ikim mami nak lo, ikim tinggal mah, nabi poto poto. Nabi kimen muni thawali tu kau detai. Muni mesut thabi kimen. Nabi kamu ni boleh dor mana mana. Asa tu bukan turun ra. Asa sangat itu bukan tarangan turun ra belau. Enana kombo terkelo nyokim ni tarangan itu tunum ni sul. Sampai ada orang. Dan nak kelo sama masuk nak kelo. Nyokim ni orang ni tak kalah kale. Nyokim ni sampai ada bukan turun bisau dan ni memiklo. O Cisu batang ina noa se toto batang ina dai. Kena besi na satu ini matang ina memiklo. Turang abi ko ato mi mate dai. Nila ngole mai beki mo ni. Biko turang asa tawa turang bi besu ke buru. Bulong beka buka mu bale na klo. Hallelujah. Bukan tengah beka bukan labu beka na klo. Endai tayo kemuni ni iwan ni. Turang abi na bale mo ni boss. Na bale mo na bulong na lo be mo ni. Na bale mo na kala obi kemuni, merengan de kemuni. Ene kabi bina ka dai. Mero ko bi me boss bina ka takana da mo ni. Cisu. Ni me turang bina ka. Ni me bang bulan di na todo. Amen. Waso so tak dengan klo. Ating dari tantal sere. Kalau tim kita dari tantal so. Wala nagsabti man dari tantal kasi. Ina kabi ni nalintay. Tudar ko tangaki yaw nalintay. Hallelujah. Sala ko may kento na boss nito. Kapwa talilos pa. Oto may buwan klo. Basta tawal ito ko nalintay. Beso tobi ko. Tawal ko. Kapwa nandun ito ko. Namuno. Nandun bumalik ko na. Ina kabi ni nalintay. Something good is going to happen.
close the service. Ora tukuna ngango. Namarama turuni rama lamu ya wari takana na bako moto mo natura. Matai ya kawa. If I only touch the hem of his garment. Ocha gai toromo mai natura. Shebo. Oy como na bari takana na mufe. Ena mo tumo. Amen. Natura mo chiswe tumo ay kiota. Nadabo yung about to sa. Kinadabo yung nakaka. You want to do a miracle? That's okay. That's fine with Jesus. That's fine also with me. I'm not about that. And I'm to see you. Kaya chuna na mula, chuna na mula ngani. May na mula pa na turana. Kaya give him your list. Don't account. No mula ba yalo, yalo tiko. The Lord can change all those. No mula ba. He was the faith that drew on the power. Hallelujah. You have to see your faith. Yes, Lord. If I only touch the hem of his garment, the clarity your favor. Let out love the room. And the sugar I'm talking to all of you that are here right now. That's faith. That's faith. That's faith. And nobody won't go down. And the bishop told me, I am standing on his word. I'm with the Buddha in the car. Hallelujah. We got to the Turanga. I'm bolting on. Hallelujah. The account in the name. Divorce. I'm going to roll the Turanga. Divorce. No more Wale. No Kimumbeka. No Gavaka. No Pemumbeka. Hallelujah. Turanga. And Timon Bishop Tabi. The Lord Himself is in the house. The Lord Himself is here. Amen. Turanga. I'm sorry. I'm I
If I only will touch the hem of all his garment. Yes, Lord. Hallelujah. I will be. Kami ni waro tumai. Hallelujah. Tara turanga. Hallelujah. The hem of the Lord. The tiniara. The turanga tungori. Hallelujah. The tiniara. The turanga. The tungori. The mumasu ni turanga. Tondra ni ngamu turanga. Hallelujah. Wawili na tansama mwere. Na wili mupi. The vision type of 11:39. Just touch the hem. The hem of his garment.